imyaka maze bivuga ibyo bintu rero no kubeshya sinzi nimba ari ukubeshya cyangwa atari ukubeshya ese wumva rimere bikangwiza ukuri wumva rimere ipfa gusohoka tukuriya like gusa ibyo biraro bibona sinzi like rimere kagusohoka out just like that. Okay, let's hope you go. Ngewe cyangwa the abarifa ngo nka match ejo amakosa yabayemo na amakosa asanzwe uretse yo mu NBA nago amakosa asanzwe yabayeho pe biragaragara nta twona nyuma mvuze ko umusifura jo gusifura n'abatari nabyo bibo gucitse oya bibo baba n'aba international ahubwo no mu NBA yaba amakosa y'indi y'abasifuzi nibyo ndikuvuga nago match shwa kugenda ijana ibyo byo rwose ndakuyiko ukira mu mitari I understand mu mitari nawe ashobora kuzaza umuntu nawe akagira iyi mentality yo mentality turi kuvuga ngo nta mudakora ikosa se nta muntu perfect. Okay, welcome back to our brother food. My guy. What's up, man? The fresh. Yeah, kagarutse. Yeah. Bazapod episode. The Bazapod is back, guys. Noneho umva. Yeah. With something new, you already know, as you can see, even umva. Gache uva mu byiza tujya mu bindi. Yeah, that's what's up. Twari ku episode kangahe? Shize episode ya kane. So yeah, we are shooting ya munana no munsi. Tutasimuka vuba reka tujye South Africa vuba. Simuje South Africa. Yeah, the juniors are doing well. Nubwo ntago ndibuze kuvuga niho at least anga if I nima nshobora kuba pessimist gatoya basiba somehow na mpamvu kuba pessimistic ba optimistic ko like shabari gukina neza pe n'abakobwa nubwo nabo barimo gutsindwa ariko still urabona yuko bari gukina neza mashako ntago ubivuga nge nk'icecekera ntago bari gukina nabi tu nyine my equipe ari turi gukina nayo mu bakobwa ariko tushaka abahungu already match 3 zose baratsinze kandi noneho biragaragara ko na age cheating irimo ubona ko ari abana bari gukina kuri bo. Ikindi uriya mwana Dylan ntago abaho byatari arimo gukina neza ntago abaho ari Dylan ari wakinye neza bushize match yabanjije ngi barimo gukina na Zambia Petit witwa Yvan Mugabo nawe yakinye neza cyane yego urabona nge ndashaka ko urabona nka cyagenso inshobojwe akina under 18 agahita atangira muri championnat yanga nuko shoboza afite work ethic iri hejuru cyane ariko ndashaka ko Dylan arangiza ishuri akomeze kuriya azagaruka no mu Rwanda cyangwa nakomereze hariya making sure he can do it aba juniors bagenda bazamuka neza ari bamwe gashobora gukina nani kayijuka gashobora gukina sibyo neza kina basket wa Lebson ashobora gukina hari muri jili anakinya aracyari mutoya cyari muto kabisa muri days muri 18 ugafite nka 17 muri days antruaza atama yigo kugena yo gukina akaba mu pro bankadre neza kandi abantu bari mu Rwanda nabo babankadre bagire system ituma bakura bakava aho bakenye bazima riba nka generation nshobozwa ni ari kumwe nanuze na Gasana sana yingiye muri UGB harya ndumva ari generation nabayimire bari kumwe na Emile sinzi naho ndi kwibuka neza ariko probably ni bamwe kabisa gute we Kenny nanuze nako nshobozwa nande nshobozwa na Sana Sana Gasana ibi muri UGB namubona arushe nasimwe simana sikun sana zibalo azibana ariko sinzi kukina yasubiye inyuma ko oya nago ari gusubira nyene yarabiretse yabivuye Sana bamuzana muri bar ya Patriots Gukubura haginaga mwana bakina abana baje kora ariko nagakinya ariko nuze match nyinshi nago yigeze akina kwanza ndumva atarakina ariko yoza and he still okay abishatse agashyiramo ingufu ntago ari mukuru tushi nago igigenda cocktail zamwemereze man
you're not here for this. You're not dissing players today. I'm not dissing, that's the truth though. It's not like I'm dissing. Okay. Okay, right. Shout out to the juniors though. Yeah, I bet from now igihe turi kuvuga none iri gukina Cameroon. Iri kuba nyine. It's somehow tight. We hope that bibuze kwigaragaza bagatsinda. Okay. Apart sangaho demi finale jo bundi ya twagarutse muri RBL playoffs. Demi finale Kepler yatsinzwe nkuko twabiteganyaga. REG barayisubi. Yewe nakuba ngo ndagwaza uvuge kuri Kepler. Shout out to them. Shout out kuri Kepler. Ariko ari amakosa menshi yagiye agaragara cyane. Isezo yabo ya mbere. Oya, muri sezo yabo ya mbere bafite mu assistant coach. Ariko nimba uri assistant coach ukaburi hariya, urumva? Ukaba nta kintu mariye coach. Hari umukinyi nimero 7 witwa Yamin. N'umupivo muremure. Sibyo? Playoff match ya mbere narayibonye 0 minutes. Ya kabiri 0 minutes. Ya gatatu igihe bamushiriyemo akina neza kurusha Ndori, agakina neza kurusha Ngoga. N'umupivo muremure. Ariko kamwiwa ni minota 5. Same as captain wabo nani Victor. Victor he can shoot. Nushobora kungera ushizemo umuntu urumva muri shoot enye atsinzemo 3 umuntu numuhereza iminota kabishyira kuri assistant coaches ntubazi cyane kurusha umutoza. Umutoza ni mushi yamushiragamo sinzi ni assistant nge nago nageze ndeba match za Patriots. Bwana nge nazibonye ubona Sani kuna ariko rariya nge ndashaka Imana ifashe Sani yigire ku birenge bya Mwinuka. Sani is going to be a great coach. Uzikubona he's going to be a great coach kabisa. He's learning daily. He's learning. Kabisa. When nabonaga ura assistant coach wa Kepler aracecetse ari so shy. He's not doing anything. Ariko kudakinisha abakinyi sinabimushyiraho. Wabishira kuri nde? Nabishira kuri staff technique yose mutoza cyane. Ariko umutoza bro nushaka kukinisha abakinyi. Let me tell you. Nimbona hari abantu ari kudeliver. Nushobora kumbwira ngo uri kubona deja uri muri match bro. Mentalement uri muri match urumva ukareba no kuri bench. Niyo mama assistant yari. Okay. It's up to you. Urumva deja reba kanguze kuri uri kuba amakosa umukinere gukora uri kureba amanani inzira ure undi mutoza ariko uburuhanga n'undi mutoza nubona sape y'undi mutoza nawe uratukora icyabo urumva. So ukareba moves abakinyi ukababwira bakora defense ukababwira ibyo gukora ukareba n'ibyo mutoza ari gukora kugira nawe uhindura iwawe. So assistant coach yari niko kazi kiwe nuko kwibutsa fair. You see ariko ngewe shara na Kepler what they did kuva muri D2 ugatujya muri playoff ni ikintu gikomeye cyane. Shout out to you guys. I hope you come back stronger kurusha season. Again, focus on your big guys. You need those guys. Bakeneye big guys. 5 ukomeye cyane. Yeah. Ago sinzi impamvu muri championnat yacu aba center batajya we are lacking. Yeah, like we underestimate that position. It's not like we underestimate that position. Nabo dufite. Ni kubona aba center ni ibintu bikomeye cyane. Okay. Ariko n'ikindi kayibaza. Tujye makipe yose yakinye playoff. Ni ifite umusent ukomeye. Happy. Paramanib. Nanuza ariko nta Luis. Are you serious? Diara nta Harisa. Niyo ndi kuvuga APR nyene. Urebe Diara nawe. How old is that guy? Ni mutari kusina cyo naga ari mukuru Diara. None se kuki acting nk'umuntu like sinzi man. Squad sindisha equipe man after Diara technique after ushorozo. Anyway, tukiraho ngaho tunakomeza aho ngaho tuwe kuri sweep ya nani ya REG. Nge REG rero. Gute equipe nka REG by sweeping kweli. Sinzi kabisa. Sinzaje muri amakosa yaje. Yaje muri bibazo bya
man Giki. ngiye say it bro. ntago nzi impamvu bahinduye coach umunota wa nyuma. Maybe ubushobozi bukeya. Ubushobozi bukeya gute bwa wigeze ushaka amakuru mushumba ntago nimba ngiye ba nyiri ikipe se batabashatse guconnectinga n'abantu babo ntago ngiye najya gucukumbura ngo menye kubera iki why kubera iki nimba badashaka kubimbwira nyine speculation nagomba ko umuntu uri subscribe kuri channel yawe natashaka kumenya impamvu mushumba bamuka ikibazo ntusi wabibwirwa n'iki ba nyiri kire gushaka guspekira ukora investigation yawe ntago ariko bari amakuru stage 100% kandi we are here for what tanga ibintu bifatika bizima oya nyamnateri nyuko kuvuga rumors nyine rumors nyine impamvu zivugwa nuko aba ba nyiri ubwite bataba batanze amakuru y'imana umushobozwa mushumba nimba yarabonye umwegera ntabwo ari kubwira impamvu ntago rwose mfitanye connection n'umushumba pe ntago mbizi nta nubwo ndi anyway nandi I'm just fucking nyine ntago byumvikana ikindi kuba swift sinzi man aba center babo barabagize barabakoshonye kabisa urashaka they gave what they had center yaba pitch uramushaka iki kuko hari nka match kwanze match ebyiri zose game 1 na game 2 pitch yari kuba already kuri ku minota wa nyuma yakombye ko yarakuze ibintu byiza yari ndamubwira ikintu no kuri game match narazibonye none nikamubwira rero kuno match impamvu nani bayi sweepinze impamvu REG bayi sweepinze REG but you may think they only have one player who want to play with all his heart Antino and the rest twagize reka tubaze de clarify muri episode y'ushe twavuze ngo ari amakuru yeah he proved us wrong nyine ko dude refused he refused nibyo yeah wow he refused okay gusa Antino niwe wakinye kabisa Antino he played with all his heart he gave it 100% nawe riba mukama I don't understand that guy muri warm up listen to me muri warm up all his shots yashutse ya 80% ziri kujyamo muri warm up muri game byaranze you explain to me byaranze did he try since nimba have you ever seen him trying to shoot a three match nimba ya gatatu byatangiye yashuta 3 points nyine yarayimisi bro checking a start urebe attempt afata zero yabyatare abarimo nyine barimo go playmaking gusa ko nago he's a good player but he doesn't give usquad wereza nka 30% ya potential zero kabisa mukama he only gives us 30% of his potential kabisa ko turamuzi mukama muri Patriots he's good turamuzi muri Patriots explain to me try to nk'umuntu wakinye as a coach try to explain to me how muri warm up you shoot at 80% and then you don't even take one shot muri the whole game skunu yabaze kubona umukinnyi afite potential yo ukabona nta so sad nimba I mean aracyafite PTSD zukuza yavunitse simbizi na gusa nyine ntago bihagije ibintu yaduhaye ntago bihagije ahubwo ikintu nshaka tuvuga urabona REG yakora iki ifite buri kimwe ifite amafaranga listen kandi icyo kintu cyambere nyine cyagombye kuba okay ikindi urabona kurubazanye ikindi babonye ndashaka kuvuga ku makosa abakinnyi bakoze urabona Cleveland I don't know Cleveland ubu asigari line kuri shoot gusa agakinjira akareka asigari line kuri shoot gusa nyine byari byanze Gray what is wrong with him sinzi man yo Prince nani akubwiye ngo yazamutse Prince yarakinye ariko mu gake at least no mba yagize awful games zose ahubwo shaka nawe yabonye iminota myinshi ariko nawe shoot ye ntabwo igeze falling kandi
kuri Steven Agasto Patriot biragenda gute? Patriot nayo izashaka bindi nk'abasi He izabakura he? cyo kibazo You see that's your problem. Urashaka ngo abanyarwanda kugira ngo izamure fan
ikindi match yagenze neza again abasifuzi basifiye neza uretse arutuntu dukosa twabayeho dukeya kuri Diara arama sinzi nimba kubera kwiramanta cyane ari impamvu mutamuhereza nani urumva noneho Stephen Branch noneho Stephen Branch yakinye ari niki hari ku munota wa makiye kurangira ku masegonda 48 ku masegonda 48 byagenze gute yara penetra ari kwinjira urumva ari atangiye depa shobozwa mufata nyuma na Mila itamufata ni ikosa rigaragara byatari video irahari reba neza kuntu bari kumufata neza mitambona wa maribiti ahitira ngo Andred bamukora ikosa agiye kunana Andred ya match yabaye nyine yagiye baye too physical urumva abakinyi batangira iryo kosa nagura kubyumva byabaye ku munota wa ku segonda ya 54 karta ya nyuma ndabyuka ko nyuma nawe ko yateye block branch natamuze imbere yagiye trash talking kandi kuri branch nibo bakorera yakosa banga aho kugira basifure de lance ahita sifura Andred nayibaza iyo game iba online urumva bimeze gutya bari muri egalite sibyo ugasifura kuri wari kucishije ikipe ariko ikiza ari video assistant referee sibyo nimba ko batayikoresheje bagomba kuzajya bayikoresha nyine sinzi amategeko bigena nyuma muri bayikoresha kugira ngo ayo bintu cyangwa muri FIBA n'amansinzi sinzi impamvu sinzi icyo bagendera kugira bayikoresha nshaka gutsinda aperi gutsinda Patriots bizayigwa aperi zayitsinda ako wabonye akantu ka gisirimu Patriots nagijya yibure bazaye byo gufana ni shout out kuri Patriots what you did byari byiza byatari kubona mukazana nani bro that was beautiful kuza turazimo kubitsa kuri that was really beautiful nyama mwe ko Patriots arabasirimu neza na Kadu yakinye neza iminota mike yabonye ahubwo Peri ntabwo yari Peri abantu bari bamuriho buri kanya yatabaga ari Nshobozwa habaga ari Mila ariko nawe ntabwo yagize match mbi cyane kubona Nshobozwa afashe Antino no kubona Nshobozwa afashe Peri ni ibintu bitandukanye cyane umba Antino gave Nshobozwa a hell kabisa Antino yahaye Nshobozwa half time ariko Nshobozwa kuri Peri
it was easy, he was back with the show. urumva ikintu Antina atandukaniyeho na Perry ni kimwe. Antina afite amahandozi menshi byatari aranihuta. That guy so aranihuta byatare ibintu uvuga ngo Antino ni mubi cyane. Nyungwe ko atashobora atazaba musweep once was stopped Perry. Kandi Perry yagize match mbi ejo nicyo twita ngo ni match mbi. Sinambi ko nta n'amatano vaz menshi yakoze ko atigeze atsinda gusa. Still nuze Branch showed up. Gasto showed up. Oh, yeah, that guy. Steve showed up. That guy, the coach, the APR's coach. He's good. He's smart. Cyakoze ikindi kintu namukundira umutozo wa APR. Abakinnyi bose bagenza gutya. Ikigaragara nuko squad irishimye bose babona iminota. Kandi abejyamo ubona ko batanze ibyo bafite. Aho ko experience y'abakinnyi ba APR simbizi kabisa. Kubera bari too spoiled. Maybe simbizi nimba ruvuga ko ari spoiled ariko man Patriots ifite abakinnyi bakuru man baza kazi. What do you think? Je ni APR nikora ikintu kirenze zabona mu matching. So Patriots winning this. It's not even a debate. For real. Nta nubwo aravuga ngo okay, all I'm asking, please referees, please hari ibintu bari kubavugaho hari hanze, let me kanyemye mbivuge. Hari bari kuvuga hanze ko without you APR nishobora gutsinda, and kandi APR bari kuvuga kuriya it's a shame. Kumva ko APR kujya mutsinda nuko mugomba kwifashisha ref n'abaref namwe harimo aba international. It's for your own legacy, it's for your own akazi mukorimo mugakunda. Let the game be fair. It's like abafana bishimire game buri muntu atsinde uko bishoboye. Isn't that right? Bon, ngiye nibyo ariko ngiye nkeka ko bishobora kuba ari byo cyangwa atari byo, ariko nkeka ko ari ama speculation ntago mbiva ari byatari kuko bizima ngo mbivuga. That's what I'm kandi na APR ibyo bintu bizere ko imaze kubimenyera ku buryo kuma imyaka maze bayivuga ibyo bintu. Rero no kubeshya sinzi nimba ari ukubeshya cyangwa atari ukubeshya. Ese wumva rimere rekambwiza ukuri wumva rimere fa gusohoka tukuriya like gusa ibyo biroro ibona sinzi like rimere ka gusohoka out just like that. Okay, let's hope you go. Ngewe cyangwa let the abarifani ngo nka match yejo amakosa yabayemo na amakosa asanzwe. Uretse iyo mu NBA nago amakosa asanzwe yabayeho pe biragaragara nta twona nyuma mvuko umusifura ashobora gusifura n'abatari nabyo bibaho gutse oya bibaho baba international ahubwo ngo mu NBA yabaho amakosa nyine y'abasifuzi. Nibyo ndi kuvuga nago match shobora kugenda ijana ibyo byo rwose ndakuyiko ukira mu mitari. I understand mu mitari nawe ashobora kuzaza umuntu wowe niyo mpamvu akagira iyi mentality turi kuvuga ngo ndakora ikosa se nta muntu perfect gusa njye muri playoff nama no listen nta muntu perfect niyo mpamvu ndikubwira ariko hari ikosa umuntu akora ukibaza what is wrong with you ni ikosa nakubwiye riya ryo nukuri ntago ari ikosa ngo umunani yakoza abishaka kuko ni ikintu replay uraza kuyibona biya bintu ushobora kumbwira ko icyo kintu ngo atabibonye abikoza bishaka ntamwe ko atababizi sibyo. Ngewe cyo mbasabye let the game be fair. Nta kintu ndabizi ubushobozi murabifite murarabizi pe c'est pas pour rien vous êtes international sibyo. Mwebwe let's please mureke game ibe fair. Patriots itsinde ibikora iki ibi deservinga APR itsinde ibi deservinga n'abafana bishimye.
doing what you're doing. I hope you are still with the muracha sponsoring wafata playoff gusa oh yeah nyine na next year you can check mwe muzatuma basket yahinduka haza mutu kuko no muri game urabona ko hari ikintu kiri gihinduka we wanatanga